zibiri pataro zibiri imwe y'ijingisi siza ya pataro yarampemukiye ba pataro y'ijingisi nari butagaze ngo niyo nshasha irimo nzoza nipasamo ngiye kuramutsa agahantu ngo nambare gutyo yamicuka hano Yohana yibonye ariko Imana yadukuye muri kiriya gihugu nayo niyo kubagirwa nuko iyo batwayibonye ngo tuyizima abantu bayibagirwa ikimasa wavuga ngo sinsibaga ngo rusingasenge namanegwa mu nzu ngo mugi pataro yacitse habe n'iyindi nari mfite ishaje nayo yari ifite ibindi bimenyetso byerekana ko yenda gucika haraka ariko ukuga icyari cyateye kugira ngo ndakubwira uze haraza arayitegereza ya azunguza umutwe aramata wowe unanije gutya uzura ku buriri kandi mu buzima bwanjye nari naragabona ibintu nkayubiri ni ukubaka uburiri no kubaka urusenge narize nka muri Kongo tarubaka urusenge tarubaka uburiri ko ndekereza ubukene mfite nkamubwanga ari amapezi kimwe asanye marangura amapataro kangahe nari naraye nshatse ariko nzuye kandi gutahura amashimwe y'Imana azotuma mpeza Imana n'ukuri ishimwe rikomeye nabaye mu irumu turi abantu na ngo 8 mu karumu akarukantu kwegera neza amaje koshya ahaja urabita indwara yigeze kuri iriya piwacu kumushasha hari hateye indwara ikomeye cyane igatuma abantu bahindura ingendo n'imbaga zugenda gutya kubera kuko iyo ndwara yagufasha ukamuhindura ingendo turasoma ijambo ryanditswe mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo wayo wa 5 ndetse no wa 6 Matayo ibice 6 umurongo wayo wa 5 ndetse no wa 6 neturangiza gusoma nanone muze kudohera ndashimiye microphone aza gusenga Imana ni ijambo rivuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe ndababwira ukuri ko bamaze kugororerwa ingororano zabo kuri 6 we hoho nusenga uje winjira mu nzu ubanze ukinge urugi uhere ko usenga so mwihereranye nuko so ureba byiherereye azakugororera kasomera ku 8 nuko timugase nabo kuko so azibyo mukenye mutara musaba amen turagushima Yesu turagushima mwisi nta usa nawe nta usa nawe ndetse n'ikuzimu nta usa nawe imbaraga zawe zirahebuje zirakomeye turagushima kuko watugejeje muri kino kibanza aho icubahiro n'icawe turagushima ko bikorerwa nk'uko ibyo tumaze kubona n'ibihimbaza izina ryawe n'ibivuga kwera kwawe n'ibivuga imirimo yawe ikomeye wakoreye ubwoko bwawe imirimo wakoreye mwami itorero ryawe wakoreye mwami abateraniye aha bose ndetse n'abataje babarizwa mu izina ryawe Yesu ibyo turimo tuvuga ibyo turimo duhimbaza ibyo turimo mwami tuvuga ibyo wakoze bikomeye rero Kristo wera w'Imana uyu ni umugaragu wawe uhagurutse ijambo ryawe rirakomeye ijambo ryawe ririnda ibitekerezo byacu ijambo ryawe ntawe ufite
ubudahangarwa bwo kurivuga kubera ko nibyo wakoresheje byose bibaho nibyo wakoresheje ubwo tubaho mwami Yesu we ngo ni ijambo rikomeye kandi iryo jambo ryabashije kudukiza Kristo wera w'Imana rero reka Kristo abashe kuba mwami umukozi wawe ugiye gukoresha kugira ngo abicara babashe mwami kwakira ico waganye muri uno mugoroba bikabashe kuba igikoresho ugiye gukoresha kugira ngo ugeze mwami ubutumwa bwawe kubateranira mu izina rya Yesu Kristo naguteye ibiganza ntiwampe muke izina rya Yesu Kristo abivuga ahagaze mu gukomera kwawe abivuge ahagaze mu mbaraga zawe z'ijuru ndetse akoreshwa n'umwuka Kristo waduhaye tugufasha uzabana natwe muri uyu mugezi Kristo wera w'Imana bateraniye aha rero udupfundura amatwi y'imitima uduhe gutekereza kubw'iri jambo uduhe gukorera muri iri ijambo ryawe rikatubwira ngo ntidupfe kumva gusa ahubwo ngo dukore ibyana reka Kristo rero w'Imana iby'ijambo bitubwiye nibyo tuvuye kumva reka Kristo dukore ibyo ridusaba kugira ngo tugaragare dushitse mu byo kumenya ndetse n'ibyo gukiranuka icubahiro k'ibicawe none n'iteka ryose amen Imana guheza umugisha Bwana sifiwe sana Imana ishimwe kuko ituboneye uburyo n'umwanya wo kugera hano mu nzu yayo ku munsi wayo yaganye amen abantu twobitegura nk'abantu ariko ntihashimwe Yesu wo mu ijuru uzusohoza imigambi amen abaririmbyi barabidusabye bigenda bihurirana n'ibindi bikorane twagitegura tukagira abashitsi twabitegura abashitsi n'abakaba duteguje ko badusura ariko kubera umugambi w'Imana niyinga mu mugambi w'Imana sameni haleluya hakika ya Mungu Imana ni Imana izitwa Imana mu buryo bwose ninga nahuye na pasiteri mperekeje abashitsi bari badusuye mu gitondo ndamubwira nk'umuntu musaba nk'umuntu ndamubwira ngo wodutarame aranemerera ndamubwira ngo uramuvuga buto nawe aranemerera araza asanga ko ndatekereza ko none yasanze turi nk'abantu nk'abatatu aratambuka naramukunze cyane yamaje kuri podium araramye n'abari bahari abandi barakomeza baraza ngo tumara tugira igitaramo cyiza n'ubu pasi ndamuvugiye cya gitaramo kumva kiraremereye muri jewe Bwana sifiwe hamwe kurekurana binanirana itorero twasengeragamo muri Kongo niryo nagaze rero ryabuze rigicyo kurekurana kwabo kwari intambara niko nenga zatugende twagejeje isazine umukunga ari wose Imana ngiri kwivuga abantu bakemera tubwecane ngo haleluya Imana iguheza umugisha mwene data aho hamavuga umugambi nahise mbwira uhagarariga abaririmbyi ndetse n'abanyamasengesho ndetse wa mugambi wo kwa pasiteri mwawuzuye ati nubeho ubagura ba nta telefone ya revera twahamagaranye uvuga amabwiriza ukuri amaso yanje bwa mbere kubona revera wanyu ni none hanga mubonye ni none haya amaso mubonye ko ndagira ngo none nawe yoba nuko kumpagaza ko ndiko ndatekereza ko ndagerageza ngo mu makwe makeya nzantaha none mu makwe make ko ndagerageza ko no naho naramubonye nahabuse mubiri yo toduhura navyo hano nakabakaze nahabuse ariko ndavuga none ambonye hanga na telefone ga abakristo bakavuga ngo revera hamagabo na pasiteri ngo bazobasura yaye ni umugambi w'Imana wavutse n'iyinga kugira ngo dutaramire hano bandi samari haleluya kandi uyu mugambi ni mwiza uyu ni umugambi w'Imana amarandevu y'abana b'abantu bizana bikamera nkaho rideni wafashe ku muntu
mwaza muhuruka zohoraho werekeza amaso kandi nabwirefera ko tuzamusura kandi namubwiye ko tuzamusura ariko Imana ishimwe kuko izi byari ngabo hageze ku mazina rero nitwa Ruramutswa Innocent dutuye hariya Umoja Mole bakunda kwita Umoja gatatu dusengera mu itorero rya Harvest yatura abashumba abayobozi bagize iryo torero aho ngaho natwe turimo nitwe simbizi nitwe Imana dutijije kuri bamwe amen ariko abandi nabo baraje badutsimbure niko turi mu gutekereza turi mu kuvuga ngo Imana idufasha tuzohatsinda turi abayobozi tuzohasingiriza abandi nabo muvyeyi azabyara umwana akemera makuri akuve ku bibero nawe atambagire nawe n'ubwawe ndwa ko utambahana muza mureka bwirukanke kandi ni mu gutangana n'abagore ari mu kurura abantu ngo basange ku bibero ariko mwaje kuja mu masabune no mu nana mukaza mura kubashirira ahijya muza mureka abana batambagire mu rusengero niko kwiza ko turakura ngo dusingirize abana nabo bicare bakure nabo imyaka ingahe nabo basiga abandi niko umutima uri mu kuduhamiriza Bwana asifiwe sana mureke ngoreka makanda bebera haguruke sinzi madamu wari hano Imana kweza umushi Imana kwambika ubutwari n'imbaraga zayo zo guhagarara mu murimo w'Imana natekereje amagambo menshi kuri wewe ariko n'umwuka mpeje kukubwira ayo magambo nkubwire ngo umwuka w'Uwiteka Imana yacu ari kuri wewe barasifiwe uyu murimo n'ugira wawe habe no gabasita bazaguruka bose tibazawushobora ariko n'umurimo w'Imana uzawushobora Imana guheza umugisha Imana guheza umugisha guys kwayo magambo yinjiye muri njewe ngeze muno numva ndanezerewe niturangiza uko ijambo ry'Imana rigeze kuri muri ya ndirimbo twari ko turamya mu Imana haje maono barasifiwe haje maono yantangaje kandi uko Imana ni igitangaza nariko nshaka nko kubimara nk'imbaraga ariko nkumva navyo bifite regeraje kubana kuntu uyu mwana ariko aregera kino gidari niko biri kuma kuregera muri twebwe kugeza gatubivuze tubona gutuza niko bimeze nidutuza nitubivuga bigatuza tuba tubaye icyo Imana ihaye gukoresha Bwana asifiwe abashitsi bataramiye hano tutazi bavuye muri mbari Kairo n'imbari Umoja reka dusabura mudamu ahaguruke uyu mudamu ahaguruke uzane n'agatebe mama gashire hano neturangiza mu minota yanje bambaye sinitindamo ariko ndayikora mu cyumba gishatse ko tuyikora amen abashuma murahaguruka biradusengere uyu mudamu tugiye kumusengera tugiye kumusengera turamusengera mu izina sindamenye ko bano bagore bazaba mu rusengero ako ni muka musaza we bazamwita gute gutyo ni muramukazi we cyangwa ni mukeba uzo bintu byaranaga utandukanya mukeba bawe na muramukazi wawe byabaye umusozi ariko ni muramukazi ni musaza wiga ni washatse ngo mukobwa ni muramukazi ejo bundi satani bene ya indi nkuba yamimanuka gutya muri ibiramusekuye ariko umwuka yambi ngo cyane kigaragaza cyari cyaje kugira ngo kimetereze uramuri byawe ariko Imana ije nona kugira ngo utange ihumure uramu Mwami Yesu ni wowe bwihisha bw'imitima yacu ni wowe murinzi Dawudi yavuze ngo uri umurinzi wanje sinzakena ni wowe Mana izimenyera kure ibyacu ni wowe murwanirizi wacu turwanirira
kemera ubugingo bwacu nawe. Satani we imigambi yiwe ni uguhura ngo iduhabangirize mu bushake bwayo. Niyo mpamvu kenshi duteza impanuka n'ibindi byose bitubarira hejuru. Ariko ihumure rivuye mu ijuru ryaratubwira ngo waje kugira ngo bose bamenye ubutabazi bwawe ko ari wowe uri hejuru, kandi ngo unafanya mambo yaliyotuyafahamu zetu. Tukutumye muri uyu muryango kugira ngo mapenzi yako yafanyike, kugira ngo ubashe kwitamurira wagira ibihewe n'izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zo kunesha ni izawe, uburwanirizi bukomeye ni ubwawe, ubutabazi butagira akagero ni ubwawe. Intsinzi yawe Mwami Yesu temeze nk'inzozi y'abantu b'abantu. Urakoze ko kutabaye nonaha uriya muryango, kandi ubitayeho Mwana w'Imana, kubahagurutsa no kubakomeza ijosi, igituza gasohoka kandi gikonza mu izina ryawe Data uri mu ijuru. Umugongo ugasuna kandi ukicara, amaguru ahongera kandi agakandagira, amaboko akongera kandi agafata. Nezo meri ya danasa ubwenge bukaza kandi kugihe nukuri Imana ibiza izamakuru yose. Nukuri akoze kuko ubikoze mu mwanya wa Mwami Yesu. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana, twagiriwe umugisha ukomeye cyane. Nabitekereje numva Imana iyo ifite umuntu w'umugambi, umugambi w'Imana urakomeye. Amen. Ku cyumweru tumaze gupanga iyi porogaramu, nagize ngo twavuze ngo tuzotarama mu kindi cyumweru. Pasiteri ngo no kunaka ifoto numva bishize none, abishira none twari twemereye abandi. Nukuvuga ngo ndavaha namangeranta n'imodokari nje Gasarani ngo ngerageze kubihuza, nagerageza kwiyambura bimwe, nkumva byose ko birananirana, byose nkumva byose birafasha. Zabaye kwa kundi kwihuza yafashwe n'imishubi. Ngo duhega nkabaziriya muratangira sangahe, hano baratangira sangahe. Numva amasaha abaye kahana ho distance. Iriya Gasarani baratangira saa 3, hano baratangira saa 9. Ndavuga ngo kazi ya Mungu inafanyika. Amen. Imana yaheza umugisha. Kigira kabiri, tubaye inshuti zanyu. Tubaye inshuti zanyu, bitazava muri worosa ngo byigwe. Tutangaje hano ku mugaragaro. Tuzobataramira nawe Imana ibagirira neza, uzodutaramiza. Kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupe nguvu tukiinua macho. Amen. Hallelujah. Dusomye aya magambo, nagize ngo mpeze umutwe ijambo rivuga ngo amasengesho yo kwihererana. Amasengesho yawe ku giti cyawe. Bwana asifiwe. Aya masengesho ndaza kuyagaburamwo, ndaza kuyavugamo ijambo ryumvikana. Amasengesho yo kwiherera cyangwa se amasengesho y'umuntu ku giti cyiwe, mbishushanye n'umuntu urya wenyine. Nimara subire mvuga ya masengesho y'indyarya, iyo y'abantu baza baterwa apeti n'abandi bantu. Abari inyuma turi kumwe ba tubane niko kwiza kugira ngo uyu munsi ga tuzaze umusaruro icyo Imana yatugeneye. Turavuga amasengesho nk'abantu, amasengesho y'indyarya nk'abantu bamenyereye kugira ngo babuze apeti bagahamagara kwa Pasiteri Kijenga, ngahamagara Fideli, ngahamagara nande wundi no kwa Ntwari, kababwira tumuzonsura. Jewe muri jawe sifite apeti yo kurya. Namara ngabwira umugore ngo genda urara ifu mushaka imboga nziza, dufite abashitsi bakaza. Muri cya gipindi abantu iyo kwaganira mu nzu, inzara nayo igomba ko kuba. Kandi noneho mukaganira muri ko muri. Mbaye homework. Uzaba kuganira ukurya. Uzuma kuganira ukumva ngo ko kubira kugenda. Kandi ari bishoboye. Nuko amasengesho nk'umuntu usangira n'abandi.
hari abantu batomenya kuririmba barimo nzandi bare pfati bakanse kamubwira ijwi ribi mwandi magambo kwa story bajene namara no bankiyegereza abandi baririmbyi kandi aje gufata microphone ruhande rwabo bo kwa Fideli twarasenganye barabizi tukaririmba na twese tukaririmba kandi ganaje mfite microphone abambona hariya barabona ko kura azi kuririmba bacu oya yifashishije abandi kugira ngo abashe kuririmba ayo masengesho y'abantu bifashisha abandi kugira ngo babashe gusenga ayo tuyashira hariya niturangiza tuvuge n'umunyamasengesho ku giti ciwe wamenyereye kwisengera wenyine nanone nk'umuntu wenyine wirira ibiryo byiwe wenyine udasangira n'abana biwe tasangira n'umugore wiwe tabashiti yatumije umugore aramucumbiye umutsima washize ahangaha n'imboga zishize aha ashize n'amata ahangaha wa wundi rero ubwo nawe aranga kandi ubona we hari ukuntu kwibaza yigirira kwiwe kukanezeza gaho abari mu nzu haza cena oya uko ari umutima kose biramureba nawe uturuka hano hejuru akazagenda urya awumanuka nagucya wa mushiga yaravuze ngo mfutana na mbogo siko bamubaje ati kuri kuburya nabi ubwo urangiza bimeze gute atoya nta kibazo aho nawe uturuka hose nawe uturuka hejuru nawe uturuka impande nogenda negura gusa ibi ruhande rwayo zino mboga nizifasha zishire vuba ubu nawe ndaburanga sebeni haleluya umunyamasengesho ku giti ciwe nawe abaho kandi hari ico kimumarira wenyine amen ntiyita ku masengesho ngo arasenga aryamye umugabo umwe takibaho twaraye mu kiraro ciwe kandi tuzinduka ngo arangize yamaryama twagatugiye kugira ngo twanzaga dusenga Mariya yamaryama mwami Yesu turaguhimbaje turagushimiye mbaje bose uyu mugabo araryamye none arasenze uyu nawe araneba asengesha mu kuryama ukundi gute ariko inza gusanga umunyamasengesho wimenyereye gusenga Imana uko polisi yose afata iramubereye amen yo kwicara yo ryama yo genda yo kwiruka yo humura yo vuga kubwiririre yo vuga bucece ariko arasenga yo genda ariko ari abantu ariko yigendera kwiyo gusa ariko ikiri mu mutima bakiragira ngo gisohoze umugambi w'Imana amushakaho amen umunyamasengesho ubona umunyamasengesho wamenyereye gusenga wenyine Bibiliya yatubwiye ngo nimusenga nde mukamereka indyarya erega indyarya zo mu masengesho erega mu masengesho haba indyarya izi ndyarya hari ibintu bitatu cyangwa bine ngo baze bakora ijambo rya mbere ngo bazabasha mu mahuriro y'inzira aho inzira zihurira inzira ija mu moja gatatu inzira ija Kayore ija hano hepfo ija mu moja iya haruguru bamara kamagara hano kuri Bisenta ahanye kandi ukamusanga kubura babishoboye byakunze zakunze ya masengesho jewe ari amasengesho deti nsangira nubwo bako umunsi umwe wacu bazatubwira ngo dukore crusade hanze inza bitinya kubera ko sindakamenya neza intego ya crusade niki sindayihabwa je uboganije nzimubwire ngo niwe wende kubwira uwo ni jewe utaramenya crusade cyari cyo ngo nakire iri avuga butumwa de mu nzira ryo mu mihanda mu rusengero turarimetiriza niturane tukaje kugira hanze abina Bibiliya iravuga ngo ijambo rya mbere izo ndyarya ngo nzahanze zizazija ngo ni mu mahuriro y'inzira kugira ngo abantu babarebe abantu babone ngo
Rehoboti yasohotse, pasiteri ahagarikire, revera ahaguruka yigishe, abaririmbyi muririmba kugira ngo turirimbiye hano, igiswahili ikintu kivugana ku muhanda. Ayo masengesho njewe sindayahawe. Bibiliya iravuze ngo indyarya zija mu mahuriro y'inzira kugira ngo abantu basibane. Ikigira kabiri, ziriya ndyarya ngo zija mu masinagogi, zija mu masinagogi nazo ngo zisubire zija gusengerayo. Ariko Bibiliya yambwiye ngo bamaze guhabwa umushahara wabo. Amen. Bamaze guhabwa umushahara wabo. Mutegerere salere bahawe n'imbariye. Mu Filipi ibice 3:18 babwira abiyandikira ba Filipi. Yarababwiye ngo hariho benshi bagenda ukundi kandi ngo ngaho ngo nabazi umusaraba wa Kristo ngo baza bakora ibiteye iso. Imana zabo ngo ninda ngo baza barahira ibinyoma. Ariko murangize aravuga ngo abo nabo ngo bamaze guhabwa umushahara wabo. Umushahara wabo ngo nurutse mu kurimbuka. Uwo ni umushahara wabo bantu abanzi b'umusaraba wa Kristo. Indyarya n'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ariko magara kuri 20 aravuga neza, avuga amagambo meza, aravuga ngo ariko wa mukristo wamenyereye gusenga amaombi yake, aravuga ngo naho bibiwe ni mwijuru. Sameni haleluya. Ngo ni wategereje ko mukiza wiwe azaba, ngo uzaza guhindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, ngo akawushushanya n'ubwiza bw'umubiri wiwe. Abafite Imana dufite rendezvous ko tuzamburwa umubiri usharira. Nuja gusenga tugeze ku mukristo wa kabiri. Umukristo wa kabiri Bibiliya irambwira ngo wowe nuja gusenga ngo uzagende ukimbure icyumba cawe ngo nurangiza ukingi. Imana ngo ibona ahiherereye ngo izahera ko ikugororera. Amen. Uwo mukristo ugiye kumuvuga rero. Fidel ufite microphone. Akwembe phone. Hari wavuze neza, hari umuririmbyi wavuze ngo maombi ya imani. Nahusa. Bitumana kama to. Ngao. Maombi ya imani. Mungu anayajibu maombi. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anayajibu maombi. Kulima Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Maombi ya imani. Maombi Mungu anayajibu maombi. Maombi ya imani. Maombi Mungu anayajibu maombi. Amen. Sameni haleluya. Numvise amasengesho. Maombi ya imani. Amasengesho, umunyamasengesho utareba ngo abandi bantu baje, numvise bavuga ngo revera yageze hano kare, yiriwe hano kare, izo yararimo. Mwega nta makuru muzi. Yari muri huduma, ubwiwe wenyine. Yasohoje yavese ngo muze mwengira twihererane, ngo musanga ahantu hatari abantu. Atukuze Yesu. Ati hari abantu gute kandi abantu bicaye mu ukumwica mu ngungu kwaba ntabwo muri abantu. Oya, mwebwe muri abantu. Hallelujah. Hallelujah. Mwebwe ntabwo muri abantu. Ariko hari abantu habura urusaku. Iriya muzu yacu. Iri ari mu bantu. Yari mu bantu. Ana ngo arasenga. Ibiri zimbira ngo arasenga, aratitiriza. Ana ngo aratitiriza, aragerageza abwira Imana ngo yari yazitse inda ya Ana iravuga ngo ntazobya. Ariko Paul kugira ngo Imana izarame igitangaza kuri Penina, abana ba Penina bazabura amazina,
ko umwana wa Ana azagira izina. Samani, haleluya. Umwana w'amasengesho, umwana w'umugambi w'Imana arusha umwana w'imigambi y'abantu. Hey! Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Hana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Hana. Haleluya. Maombi ya imani. Umunyamasengesho nyawe azagenda kenguza ko abantu babona batabona kunga ku rusengero. Bibiliya akayihagatira akayibika akagenda areba ese nyafuraha yabambonye se nyakira yabambonye se yarangiza akinjira mu rusengero yamara akabwira Imana bashi Mana we ndashimye kuko nta muntu ubonye agiye kuganira n'Imana abwira Imana ibyo zose. Amen. Uwo ni wongeye gutindaho umwanya mutoya yaryoheye namusomye mu rukerera ndanezerwa. Umunyamasengesho ngo ni umuntu uzuganira n'Imana. Amen. Umunyamasengesho azaganira n'Imana ni rafiki yake ya karibu. Mwombezi ni rafiki wa Yesu wa karibu. Amen. Mwombezi kigira kabili mbona mtu ambao hana siri na Mungu na Mungu naye ngo hana siri na yeye. Nakubanga Imana izubwira mabanga yiwe yose. Ni mwombezi ambao amejitolea kwa hali yake ili apate kunongozwa na Mungu. Akagera Imana mu buryo bwose akabwira Imana ngo na tama kuruzi ifu yashize. Mana we renziga nayo nejo wundi Kristo. Fita abana batanu, fita abana batandatu kandi bose bakwiriye kwiga ishuri. Masengesho ya bucece. Sasa kuntu babanye nk'abana baravuga ngo umuntu nguza kumubwira ikibazo cyawe. Kamubwira kandi akaba gutega amatwi kamati atarumvise we. Kamubwira ati harabaye nzira kababa byagenze gutya ndigeze gutya bimeze gutya akagutegera. Yarangiza akamubwira ngo nzanze tugira umugenzi. Ariko nzira Bwana yibonye. Mu 2000 narikoze ndazamuka mushike mu nzu kandi ganzi ubutekereza nama nka muyogobogo nibaraka nama ntagatike nibuvira ndazamuka ndarenga neza mu rurambo umutima wo kugushuka tuzo gutuma hafi umutima uzakurusha neza tuzo gutuma mu mbere uzo gutuma iyo bigwa nama nikoze baraka mbanteze bato nibuvira wibuvira urandamukije wibuvira ndazamutse ya misozi mwashika nije mu nzu y'umuntu karibu ngo nange ndagampuru ndayivuze kandi uwo muntu nagiye kubwira narizi ngora ndava kuvuga yamarira narizi bakamubwira amakuru y'amaturikarira ati mwana wanje nuko byagenze ati warangize yamambwira mwana wanje kama mutima kubona ndabacika kimasa tumushishi nama nk'imujana $200 cyangwa $300 nkaba ntangira gupanga projet gukorwa naho agiye kumbwira amakuru y'inzira ukunta inzira tazihakanira utazibwira umugenzi mu yandi magambo iyo uje kumenya amakuru dusohoka mu nzu gutya inzira y'amakoze kurajaye amara kamasubira mu waje inzira yambiteka neza ndatondagira ndikondereye imisozi ndazamutse yindi ndibwa n'inzara n'izuba n'imvura n'umuyaga n'imbeho ndija mu rurambo nonishi yamambira mu nzira kubwira Imana dusenga ni nyakuri iyo twiringiye ntivuguruzwa iyo bivuze no kubikora izabikora aho nzotahe gute ndasubira kandi
ndunamye ntariko wanzira nzosubire kandi mano kuba munde ngeri buvira nta muhanda wahabaga nta muhanda wari uhari bamayi bari barafunze umuhanda nitanganika nibaraka noneho nama nigira ubwenge namamba wacukuga bubuze reka nama nkataza ngere mu minembwe iyo nzohageraga mu minembwe amagambo nabi kandi ga mu minembwe naho mu rusuku ntiyacibwa ibintu n'ibindi kandi ngera mu minembwe nzobatekereza ibitekerezo bishasha namadongora vega mu rurambo ndayizara baratu muri bene wacu ndikonereye naje ntasha za gitasha noneho nsigara ngera hantu bene hajya izi ko hacu no harongera kamba yanzira sana yose kandi kumbwira ya makuru kamacaka cacatsa ndagenda ongere mu muzinda ndatosha kosha ariko iri joro ndarankuru ibintu gutya umunyamasengesho ku giti ciwe uzukwiherana n'Imana n'ukuri kw'Imana ijoro ndarankuru ibintu gutya amusitereza arabungabunga mu maso yanjye najanye ipantaro zibiri imwe y'ijingisi sinza iyo pantaro yarampemukiye bana pantaro y'ijingisi nari mutagaze ngo niyo nshasha birimo nzoza nipasamo ngiye kuramutsa agahantu ngo nambare gutyo yamicika hano iyindi nayo nari mfite ni umusaza wawe nayo kwambara bene yahindi nyine umaze kumenyera agahantuga ukaza wipasamo ukicara ariko Imana yadukuye muri kiriya gihugu nayo niyo kubagirwa nuko iyo batwayibonye ngo tuzi Imana abantu bayibagirwa ikimasa y'amataro ngo habe n'iposho uko ndikorakoraga nja kurara ku ikanisa iyo tuzosengeraga n'iyinga ngo ndikubite amaso maze kuyambara mbona yashanyutse nagiye pata yera pata yanje iganye turekiraka umushitsi wazindukiye ahantu turekiraka hano nta kundi byabaye mbona kumbwira arambwira ngo ntafite inyuzi ngwisa na cyakira katiya pataro yanjye utisa gute ngo yumukara tupfa kwiziringira kakirazo takwiteraho nuko ibyabaye avuga ngo sokane igishanyure no sokane ikiraka no kuta hinguze ari umukara we ari kibazo yabaye kubita ndazamutse nariko nja kwirumba umutima wanze ngo sinsibaga ngo rusingasenge namanegwa mu nzu ngo mugi pataro yacitse habe n'iyindi nari mfite ishaje nayo yari ifite ibindi bimenyetso byerekana ko yenda gucika haraka ariko ukuga icyari cyateye kugira ngo ndakubwira uwo muntu ayo makuru nariko ndekereza ubukene mfite nkamubwira ngo ari amapezi kimwe asanye marangura amapataro kangahe nari naraye nshatse naraye nshatse umugabo warayushatse afite imyaka 15 ntazi nagiye kubaka inzu naho abandi hariya hano ku muryango baza bashaka imbariro nka 2 cyangwa 3 naho jewe naka kutubarira rumwe rahufite ariko nta makuru y'igihamambiro ni igiti kimwe gishinze uze haraza arayitegereza azunguza umutwe aramata wowe unanije gutya uzura ku buriri kandi mu buzima bwanjye nari naragabona ibintu nk'ayo bibiri ni ukubaka uburiri no kubaka urusenge narize nka muri Kongo ntarubaka urusenge ntarubaka uburiri uburiri nasize vuba nje ni upfurero bakoreye igitanda nagagerageza bikaba byanga nk'yampima jenyine kandi zarangwa no utangira kuzamuka zorengera mu mashabuti nuko ko umutima waje habira hazamo ivesi ya vesi yanezeza irambira ngo tundo kwa imani tuzamuka mu kwizera nuko nje hazamutse kwizera turazamuka kurabira neza ndagenda ngo tugere kwirunga nijoro batwataramye Imana se n'igipfu umusore umwe yama yitondeza nkari ngo Bwana asifiwe cyane nari maze kubwiriza nti Bwana asifiwe kandi ngwane kera gisina ryanje kuvuga ngo minembwe yose nango abo tutasenga ni watari bazina ryanje yabavuga ngo afite ngo kupe yiwe ikupe
ngo mfite coupe yanje ngo nayiguze ibaho ndende atagereye no ngo nihaye mwene data ntamashine nako namubwiye ngo yinzanira n'inshoro atotaha amafuke apatara akayijana wenyine ubundi nawe arahagurutse nibwo bwa mbere nambaye isi minsi y'ikepu undi nawe yamahanga nanjye mfite isi minsi nari nayiguza kandi ngabo umukobwa naje ndayitanze ubwo mbonye ipantaro n'ishati amahoro arabaye bamwagira ngo we ipantaro zibaye zibiri abantu undi nakubise igikoti we n'igicimbeho avuga nti no ivuga ubutumwa rirabaye sobe yagayo nakazirimo natashe naombi namatangira gusenga ngire mu gaseke ndazamutse ya marango yose ndi mutumye mu munezero nkamambwira ndikomvina mu muhanda ngo mana erega tarotokura umuntu no ngiye kugira ku ijambo ryanje ngo ndangize ndavuga mu bwo bikeza gutya inzira zafunzwe zageze gutya ngiye gusengera ishuri Imana impeze sponsor ukundihira ishuri ndasenga ngo mare gusenga ngo bucyo mbwiye aho nari nahitega nuko mama wacu ndambwiye sasa mfite icifuzo keneye kwiga ariko umutwe wanje ni zero sinza aho nokwerekera atambwe no kwereka umwarimu turakubwira ngo twashike ngo tumubwire amakuru yose atinjira mu ishuri zorgishura yamaduha amafaranga y'amakayi iragaragura nta uniform tuzana ipantaro nabati amasengesho arakoze barasifuwe Bibiliya iratubwiye ngo nuhanura gusenga muzinjira mu cyumba murangiza musenge Imana izivyiherereye ngo izakugirira neza amen mukura amaso ku bantu musenga Imana mwiherereye nimurangiza Imana yo mwijuru izibona ibyifuzo byawe hepfo hatubwira ko 18 habuze ngo ndimugase nabo amen abasanga bamenye niba abandi bahagarara ku masinagogi niba abandi bahagarara mu mayira abiri niba abandi bagenda bavuga hanze oya mwewe ngo ndimugase nabo mwewe mwari gusenga muzinjire muri indani mu cyumba muzinjire mu rusengero rw'Imana muzihererane n'Imana mubwire Imana byose ndimusige na kimwe umuririmbyi yaravuze ngo zose ngo irabise dashoje bene data ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba rije ringana nawe rikugana twembe ryatuziye kugira ngo tuhane mwese wewe ni mwenye maombi wewe uri umunyamasengesho Bibiliya yatubwiye ngo gusenga kwa Ana ngo kwatumye Imana izibura inda yiwe Ana ngo arabyara amaze kuzara ngo ararera Samweli namara kumucuta abwira umugabo ngo igiye ngo nakora gutambira Imana nakemwe ngo turangize kuri ijambo bene data igihe cyo gutambira Imana cy'amashimwe y'Imana kirageze reka gutambira Imana umugabo ngo amuheza ibimasa ngo arangize ashize Samweli ku nzira baragenda ngo bagere kwa aramubwira ngo nije wawundi bagazuza ngo akarira imbere yawe no nje gushima Imana Bwana sifiwe sana nje gushima hari Imana yakoze nje gushima we nje gushima Imana kuko hari Imana yakoze ngabwira ngo ngira aranafizi genda ngo uzatambira Imana umuntu na Samweli nawe azabihana mu nzu y'Imana unamuhiza ngo na Imana ipeze umwana w'umuhungu muzamutambira Uwiteka bene data Imana usenga Imana kagusubiza uzaza gutambira Imana uri mu mutamzi uri ha abana batamzi Imana barahanga muzababwira ngo twaragize imihigo none Imana yarashubije we none tuje gushima ibyo Imana yakoze kandi ntukarinde Imana kubakira inzu ubone gushima ntukarinde Imana igucire processes ubone gushima nunarya gusa nubona birakunze urariye mwana nimubona birakunze murambaye nibona birakunze murabusutse muzoshimira Imana mubwire Imana ngo turashimye kuko Imana n'uyu munsi nawe utuvugije amahoro maombi ya Imana Ana atahura amashimwe Ana imirimo Imana yakoze hari abahungu 10 ngo bari baragwaye ibibembe bakasoreza kuri abo ngabo umwanya banje warangiye ariko ntanaho muri ko muri imvura ntiguye ko muraje nuko ngo bari baragwaye ibibembe nabwo none bamuti higeze hagera indwara yigeze kuri irepi wacu ku mushasha hari hateye indwara ikomeye cyane igano turo abantu bahindura ingendo
nimba yageze ugenda gutya kubera kuko iyo ndwara yagufasha ukamuhindura ingero kwere wagiraga inzara nziza ngo mara menya ko indwara yagufashe nguje usanga inzara zakutse abandi bakaza bagenda indwara yarateye none vuga nyabiganza y'urumenyaho nuko iwabo yigeze gutera naho yigeze gutera kwa nyabiganza isi yashira imana iwabo hose hari injiyo ndwara abana abasore n'inkumi ko usanga nta mwana wotangwa ngo n'undi mwana kwere hari ndwara cyari gitangaza abahungu 10 ngo barabemba rwari ibibembe ngo barangize ngo basanga umwami Yesu ngo arabatiza amaze kubakiza semeni haleluya cyane haleluya ngo baragenda iyo bagashika umwe arafikiria anavuga ati na kazi ambayo Mungu amefanya niende bila kushukuru nabahindukira nje gushima imirimo yawe jagurata ibyo wakoreye nje gushima imirimo yawe mana we jagurata ibyo wakoreye nje gushima haleluya imirimo yawe jagurata Yesu ngamvura tugeze gutatije nafikiri iriya nari nagiye baranagiye mu makosa aya sinigeze nshima nindo bakubwiye atata tagutumye atoya abanyu bari atubagiye genda urakise amen imana nizoza kugirira neza mwene data ko nakintu nababwira ngo abatamzi bari hano kubera mwebwe abandi batsinda ku mashuri muza kwikorera amashimwe y'Imana muze mubwira abatamzi ngo burye bwawundira nari mutsikirwa cy'umwana mazotsinde none ga yatsinze none amashimwe y'Imana umakurarangiye murari amezi 12 kuva mu kwa kwana kuza mu kwa 12 muzo kubita imibare habe utagira WhatsApp kansitangize kuri uyu muntu utagira WhatsApp ugira gatururu uzorera amayinite ya buri munsi nabiganza rambabariraga niwe ndiko mbona shobora abandi nababwira mwogera kuva nakazi muna niposho gusa umugabo ari mu caro udukoresha ngine nka 70 arawa masafari ko umugabo si 70 gusa zigashira ngaho bata 70 ukube n'amezi 12 numara kumwisha w'umwaka wamaguruka ngo unaka dushima Imana kuko Imana turinze waya mezi yose ngo Imana ishima ngo Mungu turiye Imana yanje amashi uzugira se iyo Imana yabaza abantu kubitira amashi ijuru rigana tamwe bihume zo kubitira Imana amashi gutyo isi yose kambigira ngo she ahubwo twebwe kuba mu ijuru turi bimuga tutugira amashi ariko ijuru y'Imana riri kandi tamwe intwari zanesheje bafuta amen tukana ifaranga zanyu kuko n'ubundi natubayeho twashwe n'ifaranga zanyu ari kutuba Imana yako Imana ni kari ibintu ye uzushima Imana hamwe na data igende kirekire Imana iguheze umugisha uzushima Imana gihe Imana yakurindiye muri kayo nawe twari uriho bakore ku Imana yasitareba Yesu tubatwaramizwe tukiri mu isi y'abazima twari dukwiriye kubaho hano aha muri ubu butaka aha ariko nzuye kandi gutahura amashimwe y'Imana azotuma mpeza Imana n'ukuri ishimwe rikomeye nabaye mu irumu turi abantu na 8 mu karumu akarukantu kwegera neza amaje koshya ahaja urabita tugateka tukarega tudupfa nobura ngo dufate nirumu akana homi amateka y'Imana kwere Imana irukura kure Imana nirukwega Imana yadukuriye kure n'ukuri kw'Imana y'ijuru
twabaye mu bintu turi abantu 8 ndagira mugashi matendo ya Mungu yapita fahamu. Oya, ni nani yaona wazi? Nukuri muzamutangazwa n'Imana. Imana ye ni umukozi w'umuhanga. Muzamusenga Imana. Imana irabishoboye. Muzamutahura amashimwe y'Imana. Nimurangize. Aho gusana imisatsi. Aho kuba imisatsi ngo murimbishe umusatsi. Aho kudodesha amaburuzi ahenze 2,000 cyangwa 500. Muzamuyaremeza amaturo y'Imana. Mubwire abatanze ngo twatahuye imirimo y'Imana yakoze. Mundagere neza. Aho kugira ngo wambareze peya y'2,200 cyangwa 2,200 ujugi pfundi kubwira Imana ngo uratahuye imirimo wankoreye muri iki cyumweru. Hayijarisha kuva bizuri tacho bimaze. Uzukora cyangwa 2,200 uzugiheza umutamzi umubwira ngo ukora ku mavi kubwanje. Wowe ukora ku mavi kubwanje ngaho. Imana izichizira inafanya njia pasipo kuona njia. Amina. Ikigira kabiri no gusoza. Umukristo ese uja gusenga uzuja hehe? Gusenga no kuganira n'Imana yawe. Yesu ni inshuti yacu iyo tuyiganiriza tuyibwira ko bayibwirira muri bwinshi izakana ngo tuyisange mu bwiherero ahiherereye byatura kwiganira nayo. Umuririmbyi yarambwiye mu ndirimbo zo gushimisha 50 aravuga ngo muraza mumbwira ibyo mwibwira ibyo muvuga n'ibyo mukora mumbira uho yanyu munaniwe. Babanyakazi abazanyuga mu bitenge no muri protector no mu masabone kandi yagice azaremeye. Mara yarengeza pi ariko azaremeye. Mumbira uho yanyu munaniwe n'Imana z'imigambi. Imana ikamanuka, Imana igashora amababa yayo n'umutima wayo mu mutima wawe ikavuga ngo Nyankunda akeneye kimwe, Nyankumbera akeneye kimwe, Nyazaje akeneye kimwe, Nanyana kana akeneye kimwe, Parevera akeneye kimwe. Azazuru sana Yesu. Imana izibona, Imana izireba, Imana izibona. Uko Imana izumuryango wo kwa Revera. Mwega bakirisitu temurahagera ariko Imana kera yazihagera. Zihagera. Uko ari abantu babaza kwa Revera zijaje bakaza bayoboza gusajya kwa Revera batuye Munaheruza tuye hariya. Ariko Imana izihagera buri munsi. Ni preza kila siku ibiha. Kila buri mwana ni preza. Okuhana abantu kwa pastor Kijenga hano. Ngo ndanga tuyiriye umushumba. Muzamugera amazo yawo yewe. Turashoje rero twatubabwiye umukristo Imana ishaka no mukristo uza agase ayiherereye. Imana izibona ibyiherereye ngo izamugororera. Tabagi Imana dufashe